bafowethu ndiyanitshela lo nyaka ngowethu. Uyabona njengoba ngishilo ukuthi South Africa u2024 kuzoshintsha izinto. Lo yabona njengoba ngokusho yabona ku December si one step ku December sikufishane ku December bafowethu. Ndifuna ukuthi lo December lo sibe singabanye abantu. Ndifuna ukuthi lo December lo siya kuwo sibe singabanye abantu bafowethu. You understand? If ufuna ukwakha wakhe. If ufuna ukuthenga imoto uthenga imoto. If ufuna ipromotion uthola ipromotion. If kunezinto ezikuhluphayo mhlawumbe ukuthi mekushona ilanga kanje wena ulali woza ndizokugeza Saturday. Saturday zobe ngigeza abantu for free bafowethu. Zobe ngigeza nje abantu for free. I'm well prepared. But ungenza mistake xa ngabe ungumuntu mhlawumbe kanye owazi ukuthi uyathakatha. Ungenza mistake uze. Uyabona? Because ndiyayishubisa bafethu andifuni ukuniqhatha mina andifuni mina okwami ndihambe ndiphendula into ezingena ngqondo. Mawuzazi ukuthi yathakatha ngicela ukuthi ungasondeli ungagcina nje lapha ko live kuma video wami uright. So ngithande kakhulu xa nibona abashana bami eCarltonville befake lento ndiyabona ukuthi enezibari ziyanibona manje ziyanrecognize abantu bayifaka lento. But imnandi ukuthi bayithathe kuma abashana uyabona because angithi amabhangela ndiyawathenga ndiwabeke. So bayawathatha nibona bayathatha but ngithule nijongile nje. So uyasho Apple Legend uthi elingakanani ubisi. Ya ubisi engicela ukuthi niliphathe bafethu ngicela nje niphathe ultramel encinci. Yabona ultramel encane lingene wena. Niniphathele ultramel encane nje. Athi nivula ifestire kuyashisa la. Ndisivanjuluka bafethu, ndisivanjuluka guys. Ndisivanjuluka bafethu, into yasemanzini ngicela ukuthi ningayithathi kancinci. Le ndinisakuyo. Ngicela ukuthi ningayithathi kancane ngoba siyothasha level enye phezulu. Phasi uyosebenza ngokusezingeni emanzini. Siyosebenza ngokusezingeni. Uyabona? Bafethu kwinto endisisebenzisayo because abathakathi bayazi ukuthi mase uqala wena mhlawumbe ufuna ukuphoncuka. If mhlawumbe kunemali zakho ezingafuna ukuphuma, if kunento zakho ezingambi kakuhle, iwili mhlawumbe yabona ukuthi bakhipha kuwili. Ethi ngicimele nto le. Kuyashisa bafethu andazi balomshisa ubuyaphi. Kuyashisa bafethu. Andazi maybe ngenwa iflu yazi. I'm not sure. Ithi ngivule nanga. Ndisivanjuluka bafethu andazi ba wayinjuluka. Ndisivanjuluka nje bafethu kuyashisa nanoba iJoburg iyashisa guys. Divilo Eastern Cape bayabanda nezinye indawo. Nabo Limpopo bayabanda. Ndisivanjuluka nje. So iyohlangana Saturday ke bafethu. Saturday ekseni. But ixesha ngizolibeka mangaba sonithindile uyangithinda mawusiza lana. Awuvela usukuze yanifonela. Simba ndifuna ukuza ndikwazi ukuthi sikulinde okanye sikulungisele. Uyabona? So Saturday sizophuma ekseni abantu bahamba ohlamba bafethu. Abantu babuye nenhlanhla zabo, abantu babuye namandla abo, babuye impilo zabo ziyoshintsha. You understand? Because impilo iyaliwa bafethu. Emhlabeni nje sisempini guys. Emhlabeni sisempini impilo iyaliwa bafethu. So Saturday ngizobe nihlamba mahala bafethu. Ndiqale egroupini nje so nditha ethi ke njoyinise nabantu abathi bafuna ukujoyina. Mawubona into zakho azihambi kahle. Xa ubona ukuthi into zakho azihambi kahle ungeza ndikuhlambe. Kusho ukuthi le level enhlamba ngayo level nje kuphela yenhlanhla. Uyabona? So ndiyonicelela mina ngokwami ilevel nje enye yenhlanhla. Khona enye level yokuhlamba, khona enye indlela yokuhlamba but angeke ndize ndizibale zonke. So ulithathile ibhangela awulithathanga wamkelekile bafowethu. Wamkelekile kuyashisa lana yo. So izinto zinjalo ke guys. Izinto zinjalo but ke ukuthasha nje kancane senizovala kule ndaba le eyeskash bafowethu. Hey usazoshuba kade ndiyijonga spiritually yanto. Yabona kade ndiyijonga spiritually. Kakhulu ndiyijonga pha kubhaka. Kade ndiyijonga spiritual bafethu ndayibona ukuthi yabona
bafethu uma usilwa nomuntu ochola ukuthi yena uthanda azathandwa ngamadlozi la amakhulu ngomsebenzi awenzileyo, hayi angenze ndowabize ngamagama, ngizowabiza nje xa nihleli nawo ukuthi hayi wena amadlozi akho akusupportayo ngobani nobani, and of which akusingawo amadlozi akhe kuphela, you understand. So that's why ngicela ukuthi abantu aba xa uthi uzogadla umuntu ofana noBhaka sometimes kumuntu ukuthi ungamphenduli uthule, you understand. Sometimes usave life yakho ngoba xa uloku umphendula, because siyabazi most abantu abathi bayaqola, yabo ibhlungu bafowethu. Thetha ngesikeshe vele silento silapha kuma social media. Ibhlungu into ukuthi umuntu agcine ngoku siya rape, you understand, ezifana nende yabona pha ku WhatsApp abanye banithinda pha ndinijongile, you understand. So mase khona into zama rape, khona ntoni imbi bafowethu, imbi. So but soyicela ivushiwe guys, soyicela ivushiwe, but kwelinye ixesha abantu abafana noBhaka uyathula. That person guys ugood, mina ndimbonile, mina spiritual ndimbonile uBhaka Ndile. uBhaka ugood ma spiritual, uyayazi position yakhe and uyakwazi ukuzehlisa. Yambona nje ngibekwazi ugcwalisa inombolo la kuma social media. Owamntu I so believe ukuthi even mhlanda mbona uBhaka, I don't believe ukuthi ungowamntu wenomboro wenduna. I don't believe ukuthi ungowamntu athuka kanje the way ndimbone ngakhona spiritual. Ofisha kunanto zomthasha ke bafowethu ingakaramba naso. Ingakho nisisho ukuthi abafowethu nobungathi yakweliphi ilizwe, andisho ukuthi na mhlamba delela abantu, uya understand ngento endiyithethayo. Lento le ndiyithetha ndiyibonile, into endiyaziyo. Akukho mina kwathiwa isprofeto ndothi xa ndisithetha like kuthiwa senzakalanga sikho, not ukuthi nipromote uBhaka ndimazi. It's just benjonga lento yesikeshe ukuthi kahle kwenzakalani, uyabona. So andikamthindi naye because I have a lot of things ezibalekile kumele ukuthi ndizenze. I have a lot of things, uyabona. So not ukuthi nipromote abantu ngithini, because wena mhlawumbe uzoya ngenhlanhla yakho uthi mhlawumbe uyothatha umakhanda oil or whatever, mhlawumbe kwenzeka ukuthi wena ungafani nabanye abantu, you understand. But mina spiritual ndimbonile and abona spiritual ukuthi no man, this person ama spirit am support are very very high. I know ipower kaBhaka mina, I know ipower kaBhaka, ngeke ngiphikise mina uBhaka. But when it comes to ama spirit am support for his cash, hayi bafowethu are very high, are very very high. But nizobona ke izinto xa ziloko ziqhubeka. Ingakho ngisithi abantu aba ningasheshi bafowethu, because whatever action ozoyithatha izokhosta, uyabona, because those spirits ezilandela uBhaka and bafethu kuyasetyenzwa. But andifuni ukuba lapho bafethu eyonzoyithetha naye because is secret lento ndiyithetha. Qha ndithi ndinihlebele njengoSimba ukuthi ningamangali ukuthi let's say after 2 years or after even 6 months or after even 3 months xa kwenzeka izinto, but kuyo yonke into ibhangela belikhona. Andisho ukuthi nisupport uBhaka, andisho ukuthi nithini, andisho ukuthi nithini, but bafethu abantu baqoliwe, abantu bareshiwe, abantu kudlaliwe ngabo and abantu baya expose, you understand. Abantu baya expose egameni ledlozi, because umuntu believe ukuthi xa yemntwini uyocela kwelinye idlozi ukuthi ucela ukunceda. Vele amadlozi bafowethu, amadlozi ingakho even noJacob Zuma idlozi lakhe leza kumongizo bani, amadlozi bafowethu vele afuna uncedo ezibanathi sifuna uncedo emhlabeni. Njengonisho ukuthi abantu zobe nibageza Saturday, you understand, because ngigeza amadlozi wabo, ndenza sure ukuthi noba lithwetyuliwe idlozi lakho ndiyageza, ndenza sure ukuthi noba lithakathiwe idlozi lakho ndiyageza, and lento loyifunayo uzoyithola, you understand. Ingakho ndiyenze yaba for free because ngumsebenzi wantoni wedlozi. Idlozi lakho mase likukhumbule lizobuya lizoniblessa, you understand. Lizobuya lizoniblessa noba uzanga wena uzoniblessa, ngoba wena xa uzoniblessa kusho ukuthi into zakho zikhuphuka more. I-level enzobe nisebenza ngayo, askisi i-level enzobe nisebenza ngayo Saturday. That's why nisenza izinto for free, yabo. Abantu abubona nithetha ngabo ndiyabathandazisa ecaleni, yabo. Engathola ichance ndithi ndiyamthandazisa ngeAKA and ndanixela ukuthi ndanitshela ndathi AKA into yakhe ngeke ibe saphakama,
You understand? I have to ukuthi nimthandazise akhululeke mase khululekile spiritual ikhona zola into yakhe icace. That's why ngisisho ukuthi neLucky Dube I have to ukuthi ndimthandazise. You understand? I have to ukuthi ndimthandazise akhululeke mase khululekile Lucky Dube kube ngona ke ngoku kuvela inyani ukuthi inyani kwenzakalani. You understand? Ibhlungu bafowethu into ezenzakalayo zimbi kakhulu guys. Yabo. I think this week in lose abantu almost abayi-2. It's a lot of things bafowethu. It's a lot of things. And kanti lose abantu abayi-2 nditry ukubabonisa bafowethu. Umuntu asathathe kancane uSimba. Yabo umuntu before into isenzeka ndimbonise nami like I'm hurting other kancinci nje kwelinye side. Yabo because mina xa ndikubonisa ungafuni ukubona ndiyathula. Yabo ngeke ngifostele umuntu bafowethu. Angeke ngifostele umuntu anikho njalo. You understand? So Saturday so behlamba abantu Saturday for free. Ndicela mawusiza kum uyazi into oyifunayo. Ndise Krugersdorp la nikhona nisegoli eKrugersdorp. Andiposi kulento lenzohlamba ngayo andiposi bafowethu andifuna ukuniqhatha akuyonto ongayithola noba kuphi le. Andiposi le. Lento lenzogeza ngayo abantu into endiyigaranta into endiyazi ukuthi leni yenza izinto zenzeke. Andiposi kule bafowethu. Yabo at least ibhangela ndiyakuposela but le angeke ndiyipose bafowethu andifuna ukuniqhatha ngeke. Ngeke ndiyipose if ngizoyiposa ngizothatha ixesha. Ngizothatha ixesha ukuyiposa. So lizofa ngani ke Saturday ukuthi nithini? Abantu bazomthinta from kusasa ibungaphi Friday kusasa. Abantu abathi bafuna ukuza ndinihlamba nje for free bafowethu. Hayi ukuthi mhlamba kanye kunento nizoyikhipha kwathini uniphathele u2 uniphathele ubisi. Ngiyamthatha ndiyongeza senza into emikhuba esiyenzayo. Nibone nani uSimba usebenza njani okay. But into nizozikhanda kulonyaka bafowethu zijule kakhulu andifuna ukuniqhatha. Andifuna ukuniqhatha bafowethu. Andifuna ukuniqhatha. Yabo. So bonile yazi bafowethu into mawujonga sometimes izinto zininzi eSouth Africa. So njengoba nithethile bafowethu lo nginyaka wethu ukuthi sikhululeke and iDA ifuna umhlaba ukupowerisha belungu. Yabona so into enzeke eSouth Africa and ngitshele ngo2023 bazokhumbula abantu ukuthi lento ndiyithethe around mekuphela uOctober. Ndiyithethe xa kuphela uOctober lento le. But ndasho bafethu you know I think kunendlela ekumele senze ngayo because abelungu abamfuna umuntu omnyama abelungu abamfuna umuntu omnyama official lento le yenze abantu abamnyama bakwipower bafethu abantu abamnyama bakwipower ngithethile bafethu nathi low shedding 2024 nizolibala nokuthi kwakunento okuthiwa i-low shedding cabanga ngonto nizoyithetha kungo October nge6 ezika October ndizothetha nge6 ezika October 2023 ndithi ngo2024 nizokhohla nokuthi kunento okuthiwa i-low shedding and after sistrugglisha after COVID-19 dathetha ukuthi imisebenzi ozocreatewa ngo2024 izoba mininzi kakhulu onke ndiyithetha ngo2023 abantu bayakhumbula bafethu abanye bandireminder nje zonto ezo nami ndihleke sometimes this remind ndingene ku YouTube because YouTube khona ugcina nama video akudala ngene nibukela ama video akudala la khona benithetha ku live nje kanje yabo so Saturday mawufuna ukuba khona andiposi bafethu ngisho noba ungathi unikeza imali engakanani andiposi ndihlamba nje kuphela umuntu okhona but iza kum usazi ukuthi ufunani cela uze kum usazi ukuthi ufunani xa usithi wena kunento oyifunayo uyazazi bufunani iza kum usazi ukuthi ufunani anikhathala ukuthi ungathi ufuna iza kum usazi bufunani yasebenza lento ngamandla bafethu iyasebenza because bathi bekuvala iminyango ngapha kube kuvuleka iminyango emikhulu bathi bekuvala iminyango ngapha kube kuvuleka iminyango ngapha iyasebenza inamandla anifuni ukuniqhatha bafethu inamandla kakhulu yabo inamandla kakhulu yabo so Saturday so besisebenza ngokusezingeni not ukuthi ndiya advertise la bafethu mina ngifuna ukusebenza abantu ukuthi abantu baphile actually abantu bathola izinto abazifunayo you understand so that's why kune rasi yabantwana barasa I think inani niyabeva bafethu
ethi nibathulise kancane ngeke. Hey, akuvalwa izikolo bafowethu. Kuvalwa izikolo. Hey, bayarasa abantu sisibhlungu kunzima. Kunzima. Hey, phepha lami. Awubona? So, ithi ndimkhiphe ngeke. Ukukhishwa njani konje? Hey. Nangu umuntu bo. So, Saturday. Kunjalo nje bafowethu, kunjalo Saturday. So guys, yeah, into endisithethile I think nizozibona abafowethu into endisithethile most yazo. Nangu lo muntu esithi ngakuphi imkhulu sikuthola kuphi la nitholakala khona kuse Range View, mina ndikusendele location ku WhatsApp. La nitholakala khona kuse Krugersdorp Range View ndikusendele location ku WhatsApp. Isikhathi esiningi nganisebenzeli la. Isikhathi esiningi nganisebenzeli la eKrugersdorp. But mawufika lana because of ipower enkulu ihlala la and ipower enkulu futhi iphinde ihlale le eCarltonville. You understand? So ipower enkulu ihlala lana, ipower enkulu isihlale eLando eCarltonville. Yabo, that's why ixesha elininzi Carltonville, Krugersdorp, Midrand sometimes. But eMidrand cha nasigodla ninalutho eMidrand. Zobe nihlala ngani. Yabo, ipower enkulu nje ihlala lana futhi nawe uyeva nje mawungena la ukuthi ya wena unganibukela nje la but andifuna ukuba lapho. So yeah, Saturday bafethu sobe sisebenza abantu abathi bona bafuna ukuthenga ibhangela ungeza uzolithenga ibhangela. Mawufuna ibhangela niphathela u2 ube so niphathela ileno niphathela u2 uniphathele u1000 for ibhangela. Mawuthi ufuna ibhangela uphathe u2 uphathe 1000 ube so uthengela lakho ibhangela. Ungathi mawubonela uthi yo Simba amabhangela akho akadeserve uba yi1000 or adeserve mhlawumbe kuba yi10000 or whatever uyicabangayo. Thenga elakho ibhangela. Ndisebenza ngecopper, ndisebenza ngeplatinum, ndisebenza ngegold. Baninzi abantu abazisa ama-gold bawathola amabhangela abafethu. Mina ubutsotsi andihlangani nobutsotsi. Ungeva abantu benipeyinda bethi uSimba ngutsotsi. Ubutsotsi andihlangani. Ubutsotsi bafethu bukwenza ukuthi nisho nobuhamba uzifihle. So mina ngithanda ukuba free mina bafethu. I know ukuthi emhlabeni sinesikhathi esincane 110 years is nothing. Akekho umuntu okwafika ku150 years, even naku 200, even naku 300 esike sambona ngamehlo ethu. Kwi generation yami xa ngigugula ukuthi akekho. So maybe khona umuntu ombonileyo yena endaweni ambone kuyo. Yabona. So ubutsotsi andihlangana nobutsotsi mina bafethu. Andihlangana nobutsotsi. Andifuna ukuthi xa ndihamba lokho ndizihide. Ingakho ndisho noba ngithunyelwe inkabi ndifika kuqala before zifika. Ziyazi inkabi ezike zanzama apha kulonyaka ophelileyo. Futhi bek around abo June, so abo May June. Iqale lento phango ngoMay lento yenkabi athi May June. Athi May June bayazi bethi xa befika senikhona. Bethi xa bethi ndibe ndikhona. You understand? Because of ipower endihamba nayo. You understand? Yabona. So angisheshi bafethu but this year kushobile ngicela ukuthi mawundithinda ube wenze sure ukuthi ibrookwe yakho ne ithi ngicela ukubonisa something. Yabona ibrookwe yakho uyibophelana ibrookwe. Wenze sure ukuthi ayibopha la. Ibrookwe yakho uphinde futhi ubuye uzoyibopha esinqeni. Yabona xa uthi uthinda umuntu endimnikezele ebhangela noba uthinda mina. Wenze sure ukuthi ibrookwe yakho uyibopha emanyaweni, uyibopha esinqeni. And xa uyibopha uyibophisise. Awuyibophisise mntaka baba, that's why ngisisho ukuthi kule Saturday zobe nibahlamba ngondo abantu. Andikhathala ukuthi wenzeni. Zobe nibahlamba ngondo abantu kule Saturday. Ndicela ukuthi mawuthatha action usaplana uvele nje ulento uplane kahle uyibophile ibrookwe yakho because kuzonyiwa. So that's why ndisho ukuthi abantu abathathele ebhangela le andikhathala ukuthi ungumthakathi, andikhathala ukuthi uyindoni. Umuntu othathele ebhangela ungasheshi umshaye. Ungayenzi mistake.
ungayenzi mistake, ungayenzi, yabo, ungayenzi mistake. So yeah, izinto zinjalo bafowethu. So ngizonibona ke kusasa, ngiyanithinta Simba, thina sifuna ukuhlanjwa. Mina Simba, njengoba nifuna ukuhlanjwa, kudala nizama ukwakha, kudala sihlupheka, kudala sidonsa lento ninihlamba ngaba bafowethu. Ukuthi inkinga nazi lento le ndiwasha ngayo iza uzozibonela mntaka baba. Xa ulo Simba xa iloko ethetha ngama levels, iza uzozibonela. Yabona why ubhaka ezigaranta indaba ukuthi kwa inyanga ezimbonayo zifew. Abantu nje bambona nje physical, ukuthi bambone spiritual ba very few, ba very few, very few yansizwa mina. First time qala ukuyibona, ba very few. Kunohlobo olithile elimbonayo engenze intende libize la. But umuntu anganifoneli mina besithi Simba andizingeni mina ezondo ezo, andizingeni ezondo, angeni indawo mina bafowethu, andifuna ukuniqhatha mina, angeni indawo. Ibile futhi uzothi xa uthi uyafona bese ndimfonela kwasayena ndithe yazi sekukanje ngo. Hayibo, already uyaziwa but sekwenzela wena, khishela wena. So Saturday umuntu othi ufuna ukuza ngeke uzisole bafowethu, anikhathali ukuthi mhlawumbe usuka kweyiphi indawo, mawuthi ufuna ukuza angeke uzisole Saturday, ngeke uzisole. Ngifuna mina umuntu ozongitshela kahle ukuthi yena ufunani. Ngifuna nje simple umuntu ozongitshela kahle ukuthi wena ufunani, awusebenzi yiza, kunzima yiza, ubunitshela nje wena nike nize nje ngeke ndiniwashe nje, nike nize nje ngeke ndiniwashe ngalento, uyabona, because liyanithastisa. Mase nibuya seniphinda futhi ndithi ndiwasha abantu kanye sofuna ukuzowashelwa ithendo ofuna ukuyiwashela or whatever ofuna ukuyiwashela, kula khona sobe sesihlala phansi sikhuluma ngemali, ngoba already imali vele uzoba soyithola, yabo, already imali uzoba soyithole. So abantu abathi bafuna ibhangela abanamali, le ritual le kunzima nokuthi ndiyithethe kumanje. Kunendlela zokucela imali bafowethu kwidlozi lakho noNkulunkulu wakho, kunendlela. So le ndlela lena inkinga ifihlakele kakhulu. Ngicela ukuthi if kunabantu abathi bona bafuna ukucela nje imali, banithinde ku WhatsApp. Ngicela ukuthi ngeke ningayi-expose kwamanje because ijule kakhulu, le ndlela le. So but idibanisa ndoni? Idibanisa iwine ered. Leyo fikela iwine ered besenza umthendeleko ngayo emacaweni. Uthini umphathi? Uthi iyahambelana nokuthandaza ibhangela. Ibhangela ithathwa ngabaprofeti, ibhangela ithathwa ngabathandazi, ibhangela ithathwa ngobishop, ibhangela ithathwa zizangoma zinyanga. Akukho la kuthiwa ingene khona, yabona, because if bekuthiwa bekuvumelekile ukuthi ndithethe but bafethu vela kuvumelekanga ndithethe ipower ehamba nebhangela, benzoyithetha if bekuvumelekile, but akuvumelekanga ukuthi ningayithetha. Ingakho ngisithi mina umuntu othi yena akakholwa kuSimba okanye akakholwa kwibhangela, makalithatha alifake, makake nje alithathe nje alifake, or azolicela nje noba lilangeli one apha kum, yabo. Even nani imphushe nje ukuthi umuntu khawuhambe uyolicela elibhangela kuSimba, zofika nje ndimnikeze futhi xa ithunywe nini, just ilanga nje liyi-1, anifuna amalanga amaninzi, yabo, just ilanga liyi-1 alithatha alifake. Uzobuya nixelela ukuthi kwenzakalana, uzobuya nixelela. Wonke umuntu bafethu uyazazi, wonke umuntu uyazazi, yabo, uyobuya nixelela ukuthi kwenzakalana, because akudlalwa la. Njengoba ubona ngilifake so akudlalwa la, kuyanqotywa, kuyaliwa la, apha kuyabhujiswa la, liyabhubha la, lidlali la, liyabhubha, yabona. So but yonke lento isetshenzwa njani spiritual, akusho ukuthi xa ufake lento lena so fana nesibhamu nje soyadubula akudlalwa la. Ingathi isifiso sami na ukuthi benikhona egroupini, yabona, if benikhona egroupini
benizo understand. Yabona kwindaba yebhangela. So Saturday kusasa ngicela ukuthi umuntu xa inifonela ndisegoli la nikhona user eKrugersdorp, but ngicela ukuthi ninithinde bafethu number zami zikhona kwibio, inumber zami zikhona all over la. Uyabona, bheka inumber zami ezithi 064 977 5263. Inumber zami kusukela kulonyaka ophelele ndizisebenzisa, kusukela kudala ndizisebenzisa, nitshintshe inumber ndisebenzisa ifoni eyi1. Ndisho noba ninefoni ezininzi ndiye ndizipha abantwana. Xa ngaba nibona abantwana abanazo ifoni ndizipha abashana. Uyabona, ndizipha abashana. So Saturday ndiwasha mahala. Emntu nothi yena, but ngicela ukuthi mina nifonela kusasa anti kuyashisa la manje, uyabona sengena neno wamoya. So xa nifona kusasa ufone usazi ukuthi ufunani. Ngicela bafethu uzazi ukuthi wena ufunani, ungathi mhlambi lento le ingenzeka. Ngicela ukuthi ungayenzi mistake. Ngicela ukuthi ungayenzi mistake and unganifilisi ukuthi mhlawumbe lento le ingenzeka. So mawufona kusasa ufone usazi ningafona nje kusasa from 8 o'clock ngoba ngo6 ngizoba senivukile kusasa ngo6 from 8 o'clock. Xa ufona usazi ukuthi ufunani, uthethe ukuthi mina Simba ndifuna into ekanje nakanje nakanje, because abantu bafethu anifuna ukuniqhatha obuthakatho obungenile kancinci. Abantu bafethu ubona nje abantu ikwinto ezenzakalayo. Kunefoto ezithathwe ezafakwa ezigangeni emahlathini. Abantu kuthathwa ebafethu abantu abakhethi bathakatha ngisho nabantwana. Kuthathwa impahla, kuthathwa inyawo zakho, kuthathwa yonke lento. You understand? That's why nisithi abantu nifuna ukubageza for free. Umuntu athethe ukuthi yena ufunani. That's why nisisho ukuthi ndifuna ukunigeza for free. Uyabona, that's why nisisho ukuthi ndifuna ukunigeza for free. Ubuthakathi bafethu bukwenye level. Kuyabangiswana ngisho nasemisebenzini. Lo nyaka lo ngunyaka okuphumelela lo. Ayingunyaka lo ukuthi abantu bahlupheke lo. Ayingunyaka ukuthi thina ama South Africa lo sihlupheke. Uyabona ukuthi even futhi no Ramaphosa indlela abagijima ngayo bagijinywa ngama investors. Into singakazi sayibona ngo2023, into singakazi sayibona ngo2022, besiyivela pha. Last year mina nikhumbula mina kulanda ama investors ngale level ile. Even after COVID anikhumbuli kulanda ama investors ngale level. That's why nisisho ukuthi nisazokwenza umthandazo bafethu. Bafethu i-problem esinayo eSouth Africa. Kushiswa amabhizinisi abantu abamnyama ngabelungu. So ilento nisathi ndisazoyilwa ukuthi abantu abamnyama baqhubeke babe kwipower. Bafethu nisazonxusa uNkulunkulu uqobo ukuthi abantu abamnyama baqhubeke babe kwipower. Nisazoyilondo bafethu ukuthi abantu abamnyama baqhubeke babe kwipower. Yabona ukuthi nawo xa uhleli singaloko sithi ama garden service bethu ngo Chris we understand. Singaloko sithi ama gardens abantu abasebenzele emakhishini ngabantu bangaphandle. You understand? Masike sithethe lento abelungu bayenza ukuthi sike siyenze ngcono, singayenzi njengabo but siyenze ngcono. Nathi masike sibe iboss nathi. Masike sikhululeke nathi. So onto nisazoyilwa bafethu. Namhlanje nizoyithandazisa before ndlala kwenzela ukuthi uNkulunkulu ayibuyise yena, noba mina ngathi ndiyayilibala ngoba ningumuntu wasemhlabeni phela nami. Nami ukona ndiyona. Futhi nokulibala ndiyalibala. So uzoyithandazisa namhlanje ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuthi ayibuyise, but yona nifuna ukuyithandazisa bafethu ukuthi sike sibe nalento lekuthiwe abantu abamnyama bake babiyele kwipower. Bake babe kwipower. Yabona, because ndinitshele ndathi mina iDA ayifuna imali. Ayifunda ezininzi, into eyifunayo ngumhlaba. Yabo, and ubheka amabhizinisi ashiswa abantu abamnyama, balilayita ibhizinisi lomuntu omnyama. Bayishisa irestaurant iphu. Bawavala amabhizinisi abantu abamnyama benze yonke lento abelungu. So eyanto ifunani? Ifuna siyilwe ngoNkulunkulu, siyilwe ngedlozi. You understand? Bakhona abantu abasemthethweni abazoyilwa.
bakhona abantu abasemthethweni abazoyila, but xa sibayekelela nabo abelungu bazoloko besithi, you understand, because nabelungu phela njengoba besilwa kanje balwela ukuthi phela nabo kube ngabo, you understand, kube ngabo. So into engikwatise kakhulu ukuthi kunenye indawo abathandazi be-Hardy Bees lapha, you know lamagama la wesibhunu like, so bashisa le restaurant at this person man, so you understand ne. So but akunankinga bafowethu, so yeah, so lokho sithandaza, so kusasa nithindeni ma South Africa, nithindeni kusasa sithetheni bafowethu, nizonithinda kusasa ukuthi sithetheni abantu abathi bona bafuna ilento bafuna ukuyohlamba nizonithinda. Anikhathali problem yakho ukuthi ingakanani, anikhathali ukuthi problem yakho ingakanani, phaya emanzini uzobe uyoshiya problems zakho. So xa uphuma emanzini ukuzubona ukuthi amandla kaSimba ayasebenza, into mina niqale ndiyinqobe spiritual, kusho ukuthi abantu abazoza Saturday Friday kusasa zikhona izinto abazozazi, zikhona izinto abazoziboniswa special, zikhona izinto abazoziboniswa. Obviously mina ngizobabonisa abantu abazongena, ngizobaboniswa mina, ndiyamboniswa mina umuntu before eza kimi, even umuntu xa eza kimi uyaboniswa. Kunabantu abaniboniswa bafethu kudala man, kudala andazi by how many years back, abantu abaniboniswayo and bafike banitshele bathi mina Simba niboniswe wena, you understand, yeah. So anikhethi wonke umuntu bafethu makeze, abase groupini simnandi ukuthi sihlangene groupini, batshele bonke ndathi egroupini Saturday ekseni siyadibana, ngizobeka isikhathi egroupini kusasa, ngizobeka isikhathi before 5, ngizobeka isikhathi because abantu nibatshele kusenesikhathi. So before 5 kusasa ngizobe nibeka isikhathi egroupini ukuthi sidibana ngobani. Xa sinikeza ishance abantu mhlawumbe othola ukuthi bathi bayeza, sibanikeza only 30 minutes if siya decide, or only 1 hour, it's either 30 minutes or 1 hour, yabona. So xa siqeda siyaphuma siya straight emfuleni sikuyosetshenzwa, ufike ngishaya nje imikhuba yampa kusetshenzwa, yabo. Awuphathe ngisho no 10 cent, mina ngiphathele into, anifuni ama gift bafethu, ingandiphathela ama gift. I-gift mina uniphathele kahle mase kuthiwa uyazibona ibhizinisi yakho nansi iyaqhubeka, uyazibona ubuyakha, uyazibona ipromotion uyayithola, uyithola ipromotion, uniphathele igift mina mase uright, ikhona uzoniphathela igift. Ungandiphatheli isisalo okwamanje sisala because abantu bayathakatha bafethu, anifuni ukuniqhatha, yabona. Uma usithi emahlathini kugcwele amabhodlela, kugcwele yonke into, ubusuku nemini abantu babhizi bafethu, and umuntu omnyama ubhizi ngomuntu omnyama, ukuthi umuntu omnyama makahlupheke, yayibona ijealousy. That's why bafethu elifini ifuna ukuthi uthembe uNkulunkulu, uthembe idlozi lakho, ungabeki ithemba lakho mhlambi ebantwini. Ithi iBhayibheli bafethu apho ndiyithanda khona elalizwi lithi kungcono ukuthi nibeke ithemba lami elityeni than ukuthi nibeke ithemba lami emntwini. Abantu bayaphoxa bafethu, abantu bakulimaza, abantu banejealousy, yabona mase uphumelela sowuqala uthenga imoto, uthenga imizi, abantu inhliziyo zabo ziyagoba, umuntu avela athathe nje imali yakho. That's why egroupini ndimane ndibatshele egroupini, ungathanda ukuthatha imali zakho lokuzisupply, so umuntu umthengele into, yabona. Umuntu xa ifuna uKFC mthengele uKFC, umuntu onto ayifuna igrocer mthengele igrocer. Ungathatha imali yakho lokusithi because imali iyashaya imali, and imali liphepha. Ndibonile bafethu abathakathi badila ngemali liphepha, bagudi ngemali liphepha, hayi bagudi bafethu, anifuna ukuniqhatha mina, bagudi, yabona. So ungathanda ukuthatha imali yakho uloku khipha imali yakho. Imali bafethu ithenga idlozi lakho, ithenga uNkulunkulu. So bafethu ndifuna ukubonga kakhulu, senzovala. Ndifuna uBhethi kancane uthi yo ndabethwa apho mina, woza la Bhethi Saturday sithina sobe sihlangene sithe. Inamba zami zikhona kwibhayo bafethu, nizothatha inamba zami. Ndifuna abantu abazitshela ukuthi thina Simba sifuna ukuphuma ensokolweni siphumelele. Umuntu othi akayikholo ndo ngicela ukuthi eze ndimenzele, ndimbonise, zomenzela nje for free,
ibile futhi umuntu ozombetha nje ngeritual encane futhi ayikho ncane because ilevel ayi high zomshaya nje kuphela ngento ukuthi akacela imali akabheka ukuthi mhlawumbe nimnikeze isikhathi ukuthi esikhathesi ngicela ukuthi ujonge isikhathi esingaka because phela mina nepower mina bafowethu mina ndiyakwazi mina ndiyaconnecta nama spirit mina ndiyaconnecta mina nama spirit ndiyakhuluma nama spirit ndiyawacommand ama spirit ngepower endinikeziweyo so that's why umuntu xa isiza ndimbona yabo that's why into xa ndiyithethile into isenzeka that's why into xa ndiyithethe emntwini ndizokwenzeka njengoba injalo so inamba zami nizithola kwibio nizoza like xa nisiza kum ndizonisebenza for free andikhathali ukuthi uphuma phi but angeke uzisole kwa ukuthi yabona guys kule nto nizoyenza ndicela ukuthi masowushayeke nyani ndiyacela ukuthi nize masowushayeke serious uze ubheke ukuthi angizukuqhaqhelana into zakho ubheke ukuthi le ndlela leso uyosebenza into azizokwenzeka na ubheke ba guys sithetha ngo2024 ontshele mina untshela ukuthi mina Simba nina 8 years ndikubone nje kwi live and nina 8 years nisebenza ndikubone nje kwi live mina ndifuna ipromotion mina ndifuna ama client kwi business yami mina ndifuna ukuthi into zenzeke andikhathali bafethu ukuthi ungibishop mina bafethu andixabananga nomuntu wenza umsebenzi kaNkuluNkulu andixabananga nomuntu wenza umsebenzi kaNkuluNkulu into endixabene nayo ngumthakathi zinkabi moya inkabi ungumthakathi cela ukuthi ungasondeli umntana sekhaya because uzomosha into zakho andifuna iqhatha ndiyakucela ukuthi ungasondeli ngisho noba ungaqhaqha indambo uma ungumthakathi uqhaqha indambo uzishiye mina ndehlula abathakathi basekhaya efamilini yami ndehlula abathakathi befamily so wena bongibani ngoba ndishaya kwasani mina niphuphisa kwasani so ngicela ukuthi uma ungumthakathi ungasondeli mawufuna sondela ndisho nasegroupini ndike ndathola umthakathi uyazaza nikamblock la kwa TikTok and abaxelela nathi guys kukanje nakanje but angeke enzele ukuthi angeke untshontshe amandla ami bafethu if usafuna nje ukuphila ungantshontshe amandla ami if ufuna ukuhlupheka wena awufuni nje ukubethakala ungazami into ezingezi kwenze lento ungazami into ongayaziyo kwemhlawumbe yabo la nisebenzela khona kuseCarltonville but la nikhona ndisekhaya eKrugerstop la sobehlangana khona uyasuka la usuka khona uze lapha eKrugerstop andihambela abantu bafethu okwamanje ukuthi cause banibuzile abanye bathi Simba uzanini eCape Town uzanini endaweni ethile andihambela abantu okwamanje bafethu andihambela abantu yabona okwamanje so abantu bayeza ndiyabasebenza imnandi liya Saturday because of ngizobe nisebenza mahala ungathi uniphathele igift zobe nisebenza nje mahala xa usiza kum unga heavy sex mawufuna into zakho zikhawuleza cela ukuthi isex uyipostpone for ilalanga li1 mawusidla idla yonke into but isex ungayenzi isex bafowethu iritual isex kukune sex normal manje siyibethayo but kune sex ye-ritual you understand kunabantu abathathelwe inhlanhla zabo ngenxa ye-sex abantu aba-understand xa sithi sex ye-ritual ucabanga ukuthi umuntu xa ihamba ebhebha ucabanga ukuthi wenza ama-ritual kune-sex ye-ritual kune-sex enormal andanokuthi iyavakala na so i-sex eyi-ritual kula khona amantombazani aphaphele abantu uthola ukuthi mhlawumbe umzekelo lo sislay queen mhlawumbe umzekelo lona mhlawumbe ucela ukwenza umzekelo ngeSandton ubone ilife yaseSandton ubone ilife yasemahotela so uhambeza life zamahotela pha emahotela first kunabantu abazokunikeza imali phakho because abantwana abahamba ezana uthole bangabantwana ixesha elininzi abashaya izinkinga zabo so abona umuntu ukuthi lo muntu lona udriver iJwagon lo muntu lona uphatha imali eserious ubese uqala uhamba nabantu most yabantu bathwele most yabantu so iqalapha ukuthi isex ibe iritual is when isex uyiphupha
You understand? Is when isex uyiphupha. Bakhona abantu abaphuphayo. Uthola ukuthi uphupha isex. Mesikhula sonke siyayiphupha isex. Sikhona so stage abafana bayayazi onda amantombazana ngeke eva kakhulu. But abafana bayayazi ondwe. Ukuthi masikhula khona ixesha futhi la khona ukushaya nendlwa bekhona mosakhula. But isex iritual izakhona zikuthathela inhlanhla ixesha elininzi. As either mhlambe iritual i-commitment. Isex endithetha ngazo andithethi mina normal sex la khona umuntu angadecide ukuthi mntu wami simamela usimba uthi sibethane andithethi ngozo sex kune sex ritual xa sikhuluma ngesex ingakho nisithi ndicela abantu ba-avoid ntoni ba-avoid isex and mase ngaba sewubuya lento ubuya kuyohlanga ndiyakucela ukuthi isex khoyi-avoid ukutrayele lakhe yakho utry ubest wakho ukuthi ufezekise into yakho because into yakho ngoku ayisahambi yodwa ihamba noNkulunkulu ihamba namadlozi. Anything can happen anytime. Anything can happen anytime if uzimisele because mawufike wathetha kuSimba wathi mina Simba ndifuna ukwenza kanje onto izokwenzeka. Ngeke ingenzeke mntana sekhaya. Ngeke ingenzeke. Andikhathala ukuthi imountain inkulu kangakanani. Yabo. Abantu abayi-understand sex bafethu, abantu bajabulela ukuthandana nabantu abarishi, abantu bajabulele ukuthi hayi siyenzelwa yonke into apha sinikeza imali ezinkulu. Akufani no Simba lo mhlamba ohleliyo phaye uya-understand ne ongasinikeza izinto. Abantu bajahele zona isex iritual bafethu and lucky zakho iyazithatha. Mina yanto ndiyibonile mina spiritual. Isex iritual. I'm talking from into endiyaziyo and lucky zakho iyazithatha because xa abantu most yabantu xa usiya kwabantu uyavela uphuwa xa ubona ama-slay queen engathi aphumelela ithi niphe nje kancinci ukuze uunderstand ukuthi ubuthakathi bungena njani kulento. Xa ubona ungathi bayaphumelela is because of ngoku useca kwa this person and this person uze kuye already vele rich. And into zakho ziyaziphakama because uyazihluthisa. So njengoba uzijabulisa into zakhe kumele ukuthi this person aloku ekugcina unjani ujabule. Ingakho umuntu othola ukuthi mhlawumbe uhamba ilife zasemahotela uhamba ilife zase koSanthile lezi umzekelo bafethu ninganifanisi nalo pastor lo ngamazi. So uthola ukuthi umuntu uhamba ilife ezabo sugar daddy or whatever kanye ama bless. Ingakho umuntu uzombona ngathi yaphumelela umbono ngathi phofu nokuphumelela kwakhe uzokuquote ukuthi hayi lo muntu ugqoka kahle lo muntu lo unemoto ngoku impilo yakhe yatshintsha but waphuma that person uhlupheka 10 times. It's not ukuthi ukuhlupheka kwakhe 10 times even futhi not ukuthi waphuma ngoba eyandi izomsebenzisa imsebenzi sibone ba inhlanhla ngoku akasenayo inhlobo lo muntu futhi akunakuthi inhlanhla yakhe izobiyela kuye. Yabona. So isebenza njalo ingakho mina ndiwa-understand amantombazane agcina yothwala ifa ngama-slay queen bethwalela ubu-slay queen and baba very successful lo mantombazana aba very successful. You understand? And xa ngithetha kanje ukuthi sex ritual they know those people, they know into endithetha ngayo. You understand? Uyayazi deep down yena uyayazi lo ndiyithethayo. Isex ritual thola cleansing zazi ukuthi ufunani nikeza ibreak umuntu wakho. You understand? Because that person awulali naye ulala nespirit sakhe ingakho vele ube manzi noba ungalalanga naye ube manzi. You understand? Ulala nantoni ulala nespirit sakhe. Sex is a ritual bafowethu eyonto ikhona ya exista abanika abantu eyenzeka kubo bayayazi lento ndiyithethayo bayayazi. So thola le cleansing le cleansing enzobe ndiyenza Saturday la khona ngizobe nihlamba abantu free. You understand? Akunanto ikhiphayo niphathela nje uthurana uniphathele nje kuphela olubiseli iultramel encinci andazi bang 350 libili litho ngibani encinci. You understand? Fike ndiniwashe. Yabo. Noba usuka phi angeke uyikhalele into ukuthi mina Simba ndisuka kude angeke uyikhalele ondwe. Ngeke uyikhalele because ama results uzowabona. Ingakho mina ngisisho ukuthi Friday abantu abezanyana bazoqala ukuniphupha mina Friday and ukuniphupha kuyonto encinci mina inhlanhla. Anifuni bendikushonisa le nale ukuniphupha mina inhlanhla.
usukunenhlanhla serious and usukunamandla ngosuku niphupha. Akekho umuntu okwathi kwaniphupha nje nabave hayi guys ngeke hayi ngosene power ngeke. Hayi ndiyala bafowethu. Mhlawumbe waniphupha ngokoniphupha nothi ngosene power. Secret enye yami. Kufana xa uphupha ibhangela awuphuphi nje la. Awuphuphi nje and abantu abaliphupha bayasho bathi nasimba siyalwa la sidlala. And xa sisilwa thina umthakathu ubuyazoconfess. Ingakho mina ngisithi xa uthinta umuntu endimnikeze ibhangela yazi ukuthi usenkingeni. Anything can happen. Yabo, anything can happen. Ngoba mina ngithi xa ngithini betha wena ezibo umthakathu esenza baxa ibetha wena ebona uba ushaye kufuna ukubetha abantwana. Ndingena kuzo zonke indawo ndiyahlokofela. Andidlali bafowethu. Andithethi insomi la. Andithethi mina lento yale amaskemas la ahambe ethetha insomi esibalisela insomi kwakunobani owayesenza sisikhathi sethu manje. Manje sisikhathi sethu ingakho ngizithi into enizozicreate. Hayi mina bafowethu andifuna ungiqhatha mina ngizophila la emhlabeni isikhathi eninaso sincane kakhulu. Sincane kakhulu ingakho uva abantu abarisha abanye bethetha ukuthi abanye abafuna ukushona kwa isikhathi eninaso sincane bafowethu because nami ndifuna ukuphila impilo njengabanye abantu. Ufuna ukuphila impilo njengabanye abantu. You understand? So not ukuthi mawuthi ufuna ukuphila impilo yambi yothwala. Isithwalo into yokugcina bafowethu. Isithwalo into yokugcina. Into yokugcina. Wazicommit apha uzicommittee. You understand? Into yokugcina isithwalo. Funda ko Ricky. Funda kwabarula ama celebrity wabona oyevayo sithetha ngawo sibo Simba thina sithi bathwele. Funda kwabo bana. Injalo bafowethu. Ibhangela bafowethu nansi niyanithinda. Xa nifuna ibhangela akunamuntu ongayazi ibhangela ise 1000. Akekho umuntu ongayazi ibhangela ikashintshi bafowethu ndiyazi ukuthi nithe xa nijonga ndabona ukuthi imost yabantu bathembe ukuthi ibhangela lizokwehla. Ibhangela lizokwehla manje. Alizokwehla manje ndiyabona WhatsApp ziyangena vele phanibhekini. So ibhangela ngelehle manje bafowethu. Angeke lehle manje andifuna ukunikhohlisa because I know ukuthi ndalehlisa. Zobe ndidala inkinga. Carltonville ndiyanicela kakhulu etaxi rank. Ndiyanicela kakhulu mina andithethi into ingenzeki bafowethu. Ngisho even ngobe kuzofika uJohn Wicker eSouth Africa. Kulento lebe isenzeka kubumisa amabhizinisi komthatha kumisa amabhizinisi all over kudutyulwa abantu abazizamela lo mama lo bamdubula. Ndayi prophet ondwe lapha kwi live. Carltonville taxi rank nicelwa ndini uSimba. Sobuya sihlale phansi bafowethu. Sobuya sihlale phansi. Niyazi ukuthi kwenzakalani. Carltonville taxi rank niyazi ukuthi kwenzakalani. Sinqandeni nje lo moya. Ndiyanicela nje bafowethu. Ndiyanicela ukuthi nibuye sihlaleni phansi. Ininzi into yenzeke eCarltonville taxi rank kuyashoniwa bafowethu. Kuyashoniwa. And ukushona kwakhona kuyadutyulwa na indaba okudlala. You understand? Kuyadutyulwa na indaba okudlala. So ingakho ngisisho ukuthi ndiyanicela eCarltonville taxi rank kakhulu futhi dinesigodlo esikhulu esilapha eCarltonville eniqeda ukusivula. So ndiyacela kakhulu eCarltonville nizonithinta inamba zami zikhona kwibha. Monithinta ku WhatsApp ungangitholi. Ndifonele ungaloku sithi idlozi lakho likwenza ukuthi ungadibani noSimba. Ungaziqhathi abathakathi bakusebenzile ukuthi ungadibani noSimba. Ungaziqhathi. Idlozi lakho lifuna uphumelele. Alikho idlozi guys elifuna ukuthi uhlupheke. Ingakho mina ngisamkela wonke umuntu. Alikho idlozi elifuna ukuthi uhlupheke. Alikho. Idlozi lakho bafethu angeke likunikeze igift. Lingakuprotect. Lingakuphi imali likuhluphekisa. Alikho idlozi elinjalo. Eyondwe if ungayibiza ngedlozi akulilo idlozi lokusho mina ndinguSimba nje. Akulodlozela. Idlozi lakho alivumi ukuthi uhlupheke. Ungaboza uziqhatha uthi hayi uyabona njengoku wena uphila impilo enzima uhlala emkhukhwini uthini lidlozi lakho lithandile njengo igift yakho ingathi phushuke ingathi into zenzeke idlozi lakho lithandi. Alikho idlozi elinjalo bafowethu. Alikho hamba uyothwala kusho mina. Hamba uyothwala noba ngathwala ithi alivumi uyahamba uyothwala ngenkani ngoba yintoni umsebenzi wakho uphilelani because na afterlife awuyazi into onozothi ayiphilela mawuhlupheka mawubhekile uzothi uphilelana.
Yabona? Yeah, ibhangela liyamsana nedlozi, liyamsana noNkulunkulu. Libhangele lelo liyangena nje. Ibhangela abafethu alikhethanga. Qha kuphela ndithi umuntu ongumthakathi, umuntu oyinkabi, ngicela ukuthi ningazithathi into zikaSimba. Ndiyacela bafethu nangephutha nje elimnyama ningayenzi o mistake. Into zikaSimba nje ningazithathi. Sicela usichazele ngokuhlola kwevision. Into nokuhlola kwevision and understand manje. Ngicela uyicacise Ndumiso, kwa icacise ngcono. Ndiyakuva ukuthi ukuhlola kwevision. Yabo. So ya bafowethu ke senizovala nje ulive. Kunjalo nje bafowethu. So ya. Kuthi lento lena mandinitshele man. Ukuthi mandinitshele. Yazi bafowethu kunenye indlela eyokucela imali. Ethi ke ndinikeze lento. Ethi ndinikeze ayinankinga but ke cause ngizoposta lo live lo ku YouTube nala kwa TikTok. Andazi ukuthi why ndifuna ukuninikeza ngubani lo kumele ukuthi ancedakale. Andazi ukuthi ngibani kumele ukuthi ancedakale. Ngicela undiphe direction zonikeza ku WhatsApp. Mongangitholi ku WhatsApp unifonele mina ngizoku WhatsApp andithi hi. WhatsApp amakholula ukuthi ungene ku WhatsApp. So ngicela ukuthi mongangitholi ku WhatsApp undifonele. So bafowethu ngicela ukuthi lento lena mawuzoyenza nibe khona. Orongenani ngicela ukuthi unithinte. Ngicela unithinte. Awuze ungayenzi uyi1, ungayenzi because mawuyenza uyi1 angeke yenzeke ngendlela. Ngicela ukuthi unithinte. Yabona umuntu othi ufuna ibhangela. Ngicela ukuthi ndi-introduce kanjalo lento le because nami into endayiphiwayo and iyasebenza. Xa uthi ufuna ibhangela liyadura and lisazodura for ezinye reasons. So mawuthi ufuna ibhangela wena akuhlangani imali awunayo. And njengoba ngingahlangani imali ungenayo wena ufuna ibhangela. Ibhangela lakho Simba ndiyalifuna but ibhangela lakho liyadura. Cela ukuyi-introduce kanjalo. Ngicela uzonibambe into endiyithetha but into engizoyicela ukuthi mawuyenza ungayenzi unganithintanga because awukwazi ukukhuluma nama-spirit wena. You don't know how to communicate nama-spirit. Ingakho umuntu ophikisana noSimba ngisho noba kungathiwa kunomuntu oxhuzulayo owenza ifiti ungokwazi ukukhomanda ngomlomo. Uzothatha amacephe wafake, uthatha amanzi wafake wenzeni. You don't know how to communicate nama-spirit. And you don't even believe ukuthi kunento kuthiwa ubuthakathi. Cela ukuthi ungayenzi unganithindanga. Thatha iwine ered. Thatha iwine ered mawuthi ucela imali. Ufuna imali yebhangela. Undithinde kodwa kuqala. DinguSimba. Uthatha iwine ered. Uthathe isinemfu. Uthathe isinemfu, uthathe u2 rand. Ungayenzi clever. Bathenge amabhangela abaninzi bafethu. Alikho ibhangela elibetha njengeni. Mina ndiyalithemba. That's why ndilivulela igroup. Bafake amabhangela but akasebenzi. Ndifuna untshela nje secret. Bafake amabhangela but akasebenzi. Mina nibetha ngetestimony pha egroupini ezivakalayo mina akunamuntu okwazi nokuxoka pha ukuthi hayi mina ibhangela lama lisebenzi kwathini because umthakathi bethu wenza into endibatshele before. Ndibatshele before ngomthakathi ndathi nina kunomuntu kanje la. Kunomuntu kanje wavela wathula wathi nya because lo mthakathi lona uqale bavuruvaya kanti akabona ukuthi abantu abasahambi bodwa. Uqale bavuruvaya ukuthi kufuneke every time kuyabuliswana kwenziwani. Sixayekile bafowethu. Cela nisinikeze umoya. That's why aningafuni nokho umuntu othi uzonivakashela. Xayekile ngicinga imali. You understand? Anicingela ukubudgetela abantwana bami bazozibona. Mina ngicingela ukuthi ngeke ndiyidle nihluthe. Ndinwabe. Vele kumele nibashele something. Sicabanga imali.
Thatha le red wine ile benza ngayo umthendelo kwecaweni bethi xa besenza ya ritual bethi baseligazi lika Jesu. I ritual iperform apha ukuthi yakholwa ukholwa indaba yakho i ritual iperform apha, and it's very very high ngelevel yakhona. So ndifuna ke lana siyisebenzise ukucela uNkulunkulu, ukucela edlozini. Akekho umuntu onedlozi eliyi-1. Likhona idlozi umuntu abhekana nalo, but akekho amadlozi maninzi bafowethu. You understand? So ngokuthi ubethwe ezinkinga ingakho idlozi kuba ngathi alisebenze ebantwini ukuthi yo uyambona lo sezowaba ngumthandazi, sezowaba inyanga kodwa usahlupheka, sezowaba kanje kodwa you understand? Indaba ukuthi kuboshwa ngabathakathi. That's why abathandazi bathathe bangadlali la. Bathathe bangadlali. And bathatha ngeke ubanqanda. So uthatha le red wine. Xa uthatha le red wine uyahambe uye le ehlathini. Kusho mina ndinguSimba. Uyofuna ntoni? Uyofuna ibhangela. That time already undithinile ukuthi Simba ndicela ukuqala lento obuyithetha yokucela imali. Andikhathala ukuthi kunomuntu othwele ngedlozi efemelini. Lo muntu lo athwele ngedlozi ukuthi ningaphumeleli. Uyabona ukuthi imali awuyenzi. Uyabona ukuthi imali awuyenzi because mamela xa bevala lo mnyango uNkulunkulu the time esawuvula lo mnyango lo funeke kubeke nento akunikeze yona ngase right izandla zimbini. Xa akekho umthakathi ovela avale nje konke. You understand? Umthakathi uzitshela basevale idlozi. uNkulunkulu avule elinye side. Kodwa kwesokufuna nje kancane kancane. Uthatha lo red wine uyahambe ehlathini. Xa ufika ehlathini ubheka ilitye. Ozothi xa ulibheka nje ulithande. Ilitye nje noma ungalifunde eBhayibhelini na uzobona ipower yelitye namanzi. Ukwazi ukufunda eBhayibhelini ngamanzi. Ubone ilitye, mawubona ilitye uyakweli lityele. Xa ufika kwelitye uphethe ired wine, uphethe isinemfu, uphethe u2 rand. Benzela ukuthi ninifone anizoba sagqibe anizugqibezela ukuthi nenze njani. Cela ukuthi ndiyiskip ukuthi uzofike wenzeni. Ndifuna ukuthi ninifonele because le ritual le nijule kakhulu le. Ijule kakhulu. Yabona mawuthi ufuna imali usho ukuthi wena mhlawumbe imali zakho azisaphuma imali zakho. Wena kunabantu bafowethu umuntu azothi urafu wakhe una more than 5 years urafa kaphumi. Lo muntu lona mhlawumbe imali ayihlali nje kwakuye, imali ayihlali, imali yathakathwa. And yathakathwa phi? Yathakatha emvedlozini. Bakuxelele mhlawumbe la ko TikTok or ko YouTube or wherever. Cela ukuthi mawufunda edibeni nemali unithini. Le red wine ngizoba sendikutshela monifonela ukuthi le red wine uzoyenzani. Uyaxoka mntana sekhaya. Uyaxoka. Uyaxoka. Uphatha nje kuphela i red wine, uphatha u2 rand, uphatha isinemfu uyelityeni. Kunento enzoba sendikuxelelana ndingoSimba because I know ukuthi nisuke nisenzani nento soba sesincokola ukuthi wenze njani kwenzakalani ube sowuthi i red wine ke. Why ndi avoid abantu ukuthi bayenze bayenze bodwa? Dine reasons. Andifuni umuntu ozothi yabona njengamanje bathatha amabhangela. You know ukuthi ndinobufakazi engakwazi nokuposta la ngenxa yebhangela. Ndinobufakazi ongathi xa bukuva mina bukutraumatize ngenxa yebhangela. Imisebenzi yebhangela bukutraumatize. Nobufakazi obunzima obuthethwa ngabantu already sebendithumelele ama voice note ingakho nifake ilevel le encane ukuthi hayi le accident wathini, but naye bekuyi challenge ebebhekene nayo ebeyizomshaya. Akekho bafowethu umuntu nje ophelelwa imali nje. Akekho umuntu ophelelwa imali nje. Akekho umuntu odala ukuhlupheka. Akekho umuntu idlozi lakhe ongafuna ukuthi lihlupheke. Andikhathala ukuthi amadlozi ngawamention ukuthi ahlupheka kanjani. Amadlozi ngamentionani. Bafowethu akekho umuntu odala ukuhlupheka. Ingakho umzi nomzi unamakhosi wakhona. Umzi nomzi unamakhosi wakhona. Umzi nomzi nje unamakhosi wakhona.
So kule red wine umuntu uzonithinda for yona anizukutshela ukuthi nikhiphe imali anizosho bakhiphe imali into ozoyenza but mawuzobonga into zakho uzikhuphula kakhulu awuzikhuphula kakhulu umntana sekhaya uzikhuphula kakhulu mina umuntu xa isiza kumni mbone seza mina ukuthi lo uyeza ingakho mina yabona xa usandifonela ukuthi Simba nizofika kuwe kusasa uzimoshela ixesha and futhi nakusasa futhi angeke ndikufonele ngoba uzothi yanifonela mhlawumbe undifubandise emgwaqweni uzibuza ba uSimba mhlambi kuze njani uSimba ndimbone senza ulive ebusy kwenye indawo because andiyompatha bafowethu umuntu xa isiza mina ndiyamazi umuntu xa iza ndiyamazi. That's why ke ndinitshele ngezinye iziprofeto that's why ndizithetha lana ukuthi sikwazi ukufikelela emntwini because it's a lot imali senzovala ulive uyabona. So bafowethu ngibonga kakhulu guys esprofeto esi sorry lo live I think I'm tired ndibe neminende namhlanje. Lo live nizowuthola khona la kwa TikTok nizowuthola kwa YouTube but ngibonga isikhathi senu lo nyaka lokuzosetshenzwa kulo anifuna umuntu ozothi yasibeliever not akasibelieve is prophet othina si prophet mina ndinguSimba ni prophet into zesizwe abantu bejongile okunikholwa kwakho indaba yakho ingakho ndenze uWhatsApp group for ibhangela because andifuna umuntu ozobuya azoxoka mina othathe ibhangela azobuya xoko live ukuthi yo eyanto kaSimba isebenzi andifuna umuntu ozokwenza njalo lenze igroup ngaboni ngoba uzothi mawuthi wenza njalo I know ukuthi mose bakhona abantu I know ukuthi mina nama voice note mina iproof mina nizokubonisa ukuthi nanku umuntu uthethe wathi nanku umuntu uthethe wathi nanku umuntu uthethe wathi so uzonithasha ngapi ukuthi nabe ebhangela ukuthi ndiyascam okanye ndiqhatha abantu izindlela zokuqola uzoniqala ngapi mawucinga because nalomthakashana lo bethi ezama ukuthakatha ubonile na ukuthi akunalutho engayenza kuSimba because mina awuzushaya ndimi uzoshaya ngabantu abalithathile ebhangela bazokutshela ukuthi hey ungasithindi wena ungasithindi. That's why nivule igroup ngendaba yebhangela and ndasho ukuthi because banitshela abantu abanye bathi bona bothenga amabhangela eClicks bazowafaka mawufaka ibhangela udlala ngexesha ba very few abantu abakwazi ukusebenza lento andisho ukuthi abekho bakhona but ba very few very few. Mina bafethu ngithanda ukuthi xa nithethe into ndiye ndiyithethe public ndithethe ngento yesizwe niyibone akuphelanga no 7 days ngithetha ngendaba yalo John Wick alona lama mafia la antibe kubizwa njalo kwi social media so ngithethe into yakho social media akuphelanga ngisho no 7 days because xa ngithethe into mina ingakho nisisho ukuthi abantu ningasheshi ukugahla cela ukuthi ningayenzi mistake because even nabo xa bengandifonela ukuthi Simba why uthi singasheshi ukugahla I will tell you ukuthi why because mntana sekhaya uzohamba koze kuphela ihlangu ngendlela esengene lama spirit angenileyo uzowuqeda umhlaba ngenxa yokubhanqa ndiyasho ukuthi ingene ibhangela and alikho linye uBhakondo efuneka yazi naye ngangithinda nami efuna ukunithinda naniloko ndi free ngene nje amabhangela ayi2 but angenze ndisho bakwenzakala yayenze ndisho secret yanto spiritually yanto yaliwa physically yanto yaliwa ufuna uxelela yabo ufuna uxelela hayi ufike egroupini mase uthenge ibhangela ungene nje egroupini ungene egroupini mawune ibhangela iaccess yokungena egroupini ukuthi wazi secret zethu mase une ibhangela ngoba kusasa uzohamba usithi oSimba bakwiCult oSimba bathwele oSimba decent uzohamba umoshana namagama kaSimba kusasa uzohamba mina ndiyajabula mina xa ngibona ngisho nabantwana abashana bambe ifakile even into xa bethatha abanixelelanga that hawa madoda hayi le nto yakhe and ukusho yena uthi malume hey ndiyawubona umahluko ndithi mshana uthathe into ezinzima inkinga yakho uthashela ngingathashwayo and what I love into ayenzileyo uthanda itaxi kakhulu you understand I think una 17 lo muntu no una 19 uthanda itaxi kakhulu kuqeda kushona ishome yakhe eCarltonville uyayazi balento ngeye protection
and nothing will touch that boy because une-secret anazo. Nothing will touch him. Nothing will touch him. Ngenxa yebhangela akudlalwa la bafowethu. Ushona wena la. Akudlalwa la. Yabo, that's why nivule bafowethu mina ndiyayithanda into endithi xa ndiyenza. Uyabona lento eziprofetho lokuthi nithethe izinto phakathi kwabantu zenzeke ndiyayithanda onto. That's why ngisisho ukuthi xa senigqibile yabona le ye black power ndisazoyithandazela. Into ye black power ukuthi abantu abamnyama babe kuyipower yona ndisazoyithandazela. Kumele sihlonishwe abafowethu apho sihamba khona. ISouth Africa sibele ilizwe linyatswa kakhulu. Kumele sihlonishwe la sihamba khona. Umuntu omnyama nje a-own hectares simbone e-own hectares zomhlaba. You understand? So yilo nisazoyithandazela mina njengoSimba. Eyona ngizoyicelela namhlanje ndiyithandazela ukuthi ningayikhohlwa nangephutha. Ngoba xa sengaba sengisebenza ngani ndisebenze ngayo. You understand? Asithethi lento lokuthi abantu abamnyama baphana leyo ukuthi baphethe funeke nje sike siphathe yabo lento ethi ilwa yi-DA sike siphathe ibe kuthi. You understand? Nathi sike sibe nemayini la besides umthiphi ukuthi umuntu onemayini ngumthiphi la eSouth Africa. Nathi abantu abamnyama sibona abantu abamnyama nje kwi-Forbes sibona ukuthi ilist igcwele abantu abamnyama kungaloko sabona belungu abako America sabona abantu baphi sibona abantu balapha ekhaya eSouth Africa. So omthandazo sazowenza futhi ndiyi1 mhlawumbe uNkulunkulu xa yenzile ukuthi ndiwuthashe naphakathi kwenu ngizobuya ngizowuthinda phakathi kwenu but omthandazo ngizowenza because ngeke nabana ixesha lo give up ndathi yazi intoni khawuthi ninikeze abelungu le power because benithi nifuna ukubonisa nina ngoba nendaba eDA ndasho ukuthi iDA hayi ukuthi beyivele izophatha eyona ndayithetha kuni yakhumbula. You understand? But ngenxa yepower yami ndizoyiphusha ukuthi iDA iphathe. Uyozuni understand abafethu uma unganiqondi mina uyozunithole kahle ukuthi uSimba ngubani uSimba uyozunithole kahle. You understand? Can I get 3 bundles? Hey wena Thobile lento le ufuna ukuyenza lento le ufuna ukuyenza inzima kakhulu. Lento le ufuna ukuyenza inzima kakhulu lento ofuna ukuyenza ngoba nami ubona nje nisisho uba nisazozama ukuthetha noBhaka inzima kakhulu lento le ufuna ukuyenza because nami vele confuse ukuthi but le yamabhangela amabini bese nibona lamakhosi ebendiwabona ehleli noBhaka amadoda endiwazi ukuthi la amanye akhona niyawazi bekade ephila ngabantu kade bephila abanye but andifuna ukuthetha kwezo because isecret zami naye so umuntu othi ufuna ibhangela uzonithinda but bafowethu abantu abathi Saturday la nge30 zi30 ne Saturday siyohlamba asikhiphi imali Saturday siyohlamba thina ekseni singakhiphanga imali but ucela ukuthi uzazi ukuthi ufunani cela ukuthi xa unenkinga unesigulo naso uthethe ukuthi mina Simba because usungathethi nami njengoba ubheke mina ukhona umuntu osukuthethana namadlozi wakho asuke khona la ukuthi siwalocate la ngebhangela ke thina. You understand? La siwalocate khona ukuthi kahle xa usuku usenza into ekanje inhlanhla zakho ziphakama intoni ziphakama that's why nongizwe ndimshaya ngento eyi1 ongizwe uyayazi lakho even into engadwe engafunanga ukuvuma data ndimshaya ngento eyi1 amtshela idlozi lakhe ukuthi even namhlanje xa ngabuyisa umuntu ndithi mali drawe idlozi lekangizwe ndiyalazi mina nawe ungizwe futhi uyalazi idlozi lakhe onto ungizwe uyayazi ondwe ungizwe uyayazi umuntu omnikeza inhlanhla. You understand? Isho noZuma uqobo uyamazi. You understand? Uyamazi uZuma. Ingakho ndafunda na inyanga yakhe yamchaza. Vele inyanga kaZuma istrong bafutha ndifuna unikhatha ndiyibonile mina. Ayi strong guys, istrong. Besincokola futhi into ethevakala kubonakala ukuthi la kuncokola abantu abaziyo la. Ngincokola ngento zakwa spirit kodwa sincokola ngathi sincokola mhlambi ngeskip or sincokola ngenye into kodwa sincokola ngento zakwa spirit nabona bayinsizwa ke le. Yabona xa kuthethwa ngespirit kuthethwa ngomuntu ke la. So inyanga kaZuma yabafethu isemhlabi yalingana andifuna ukuniqhatha ningajongi koGerman isemhlabi yalingana but angenze liyibize ngegama bangibani igama layo inumber zawo ndinayo inumber zenyanga kaTata Zuma but andizinikezi noba ngibani ngeke uzithola because abanye abantu bazoza ngementality ukuthi bafuna ukushaya uZuma babe ngithethile ngescandal sase Eastern Cape kwavela into ukuthi kunobufakazi obungangendlovu landela iziprofeto zami ingakho ngithi black power lisayifuna imisebenzi ndiyayibona yabona le ecreate kade this year and bafethu nasi nibheka imisebenzi ka2024 endithethe ngoOctober last year imisebenzi ya this year niyijonge
mhlambi next year kanye ngoDecember kuzobe kubala ukuthi kucreate imisebenzi emingapi, not as nonsense isicelo nguRamaphosa ukuthi kunemisebenzi e2 million ayenzile behambe thembe bhuda apha singasebenzi sisokola. Xesha lokusebenza manje akudlalwa manje. Xesha lokusebenza ingakho nisisho ukuthi abantu abamnyama bafethu ndiyafuna nyani nathi sike sisithathe njengoBotswana. Yabona iBotswana ne if beyikhulekiswa ngumuntu iBotswana bafethu anifuna iqhatha hayi kunzima kakhulu. Sithathe nje njengamazwe afana noBotswana oNigeria. Even though eNigeria sazi ukuthi iphinde futhi iyastrugglisha yenza yonke ya nonsense eyenza, but Nigeria iqophe umlando na ukuthi I decide ukuzimela, and xa I decide ukuziphatha iphinde futhi ibe successful besides corruption ezenziwayo zonke izanto zenziwayo. Yeah, so umuntu ofuna ibhangela abafowethu uthatha inamba zami uyangithinda mawuthi ufuna ibhangela egroupini ndikufaka masengaba nebhangela andikufaka ungenabhangela because into ezithethwa phaya andifuni uba nizive, ingakho ningazipost. Ndike ndabamamelisa abantu ivoice note ezincane but ndabona ukuthi nakona apho ndi wrong because andifuni like kune secret bafethu because sometimes kumamele umuntu wrong eve ukuthi ingakho ningakwazanga umthola lo. You understand? Because not ukuthi abathakathi bazi yonke into. That's why ningakwazanga umthola. Okay, ubona nje besikade singcwaba indaba yelibhangela ile. You understand when try we it. So that's why ngafuni ukulenda ukushow offer everything because I risk bafethu for abantu abeza komntu bafuna ba protector. Uyabona? So bafethu hayi ndiyeke nindlale guys. Kusebusuku abantu abazobe ibona kusemini kusebusuku kunjalo but lento siyenza nge30 zika September indaba okuhlamba i30 zika September 2024 sizobe siwasha mahala but ngicela umuntu bafethu oshoyo ukuthi yena uyazazi bofunani ukhululeke akunanto ezokuvala kwinto nento ofuna ukuyenza ayikho into ezokuvala ungathi mhlawumbe okanye wena mhlawumbe uyofight into zamamilo le ndawo enihlala kuyo abantu abazoza ningathathwa ile ndawo enihlala kuyo because abantu abazolanda ibhangela ukuze nivule isigodle eCarltonville nibone ba sekumele lisivule nyani baze bantshela straight bathe sifila njengotsotsi thina mesize endaweni yakho nizoyibona into endiyithetha abafowethu umuntu ozalana ungathathwa ile ndawo ukuthi respect amawuzalana because indawo eprivate le but andiziveze zonto kakhulu. Respect amawuzala, you understand? Hamba nje kakuhle uhambe straight because kune security all over la. So uya respect kakuhle uyazihambela nje uyazazi ukuthi usuka apho yapi. Uhlika mhlambe taxini uhamba ngemoto yakho uzoma straight egateini and yakuvulela la ejaridini ngaphakathi icomplex. Kusho ukuthi le ndawo lena i-community si safe from i-community ku safe even na kwi-complex. You respect xa nithipakani ngaphandle ngizonibonisa abantu abeza ngemoto niyapaka la ngizobe ndinikhomba khona siyahlala i30 minutes mhlambe sibalindayo ongafikiyo uzosibona ngokwasibonayo ebantwini abathi thina Simba siyeza. Yabo that's why ngithanda ukusebenzela eCarltonville. eCarltonville si free. Hayi si free eCarltonville. Kuse town kodwa si free. Siyazi ukuthi mase eCarltonville nje siyapaka mhlambi sivala igate sihambeni ngemoto esihamba ngazo siyohlamba or umuntu ofuna ukuhamba imoto yakhe sihambeni sohlambani kuyabuya. So umsebenzi esizobe siwenza njengoba sizobe siyohlamba emanzini sizobe khonapho singasebenzisi imitho ukuthi mhlawumbe wena understand wena nje kuphela yanitshela nje kuphela ukuthi mina Simba ndifundwe kanje ndifundwe kanje sifocusa kule nto thina uyifunayo. That's why ngizobe ndinihlamba nonke but sobe sifocusa aphi entweni oyifunayo ukuthi wena ufunani sobe sikuhlambela eyondo eyo. You understand lo zobe uyifuna. Yebo inhlanhla uzoba nazo ngoba vele already uhamba nenhlanhla phela. Akusho mawuphethe imali uthenga noba indoni so uzobe nawe uhamba nenhlanhla.
but uzobuza so bese ipointini into esifuna because idlozi uyalixelela ukuthi idlozi ufunani. uNkulunkulu uyamtshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ndifuna imoto kulonyaka. uNkulunkulu uyamtshela ukuthi uNkulunkulu ndifuna ukwakha kulonyaka ndibe nomzi for abantwana bami. You understand? uNkulunkulu uyamxelela ukuthi ufunani. You understand? So uNkulunkulu abesethini angakublessa ngezinye izinto but lento loyifunayo ilento le uNkulunkulu azokunikeza yona. Awuzuthi phela xa uzothi uNkulunkulu umzekelo ufuna umzi, uNkulunkulu abesekublessa ngepholo. Yazi baphela nawe ufuna umzi, not ukuthi ufuna ipholo ngoba vele izinto zakho zohlangana. And xa zihlangana into zakho udecide ukuthi yo yabona ko ombali bangaka bapakile obhalisa ubese uthenga ipholo. You understand? Yazi ukuthi ufunani. You understand? If you decide ukuthi not ukuthi ndithi fikani kum ngerizi, if ufuna ipholo uzofika uthethe uthi mina Simba ndifuna ipholo, sisebenze phezulu kopholo. And into ngizokutshela yona ibelieve, into ngizokutshela yona yazi ukuthi lento le kunomuntu okwakuxelela into epositive. Cela ukuthi eKristu uyithathe noba kanjalo. You understand? Yeah, uyithathe nje noba kanjalo. So uthi yo mkhulu amanzi ndiyasaba kwanephuli yabantwana ndithela ube sela nami. Hayi khulula ndiyonifaka esizibeni esithusayo, la ndiyonifaka emanzini athusayo, andiyonifaka emanzini athusayo. You understand? So kuyenzeka sometimes usaba amanzi unenhlanhla zamanzi, kuyenzeka usaba amanzi kwesinye isikhathi nje, but nje ukusaba amanzi into normal andi sobe uzobuya sobe sihamba naso baninzi zobe ningekho eyi1. So ukhululeke nathi siyako manzawo and akunanto ukuthiwa mhlambi yethusa maybe akoqale ngene mina nje kakuhle njengesiqhelo after ningene. Yeah, ungahamba ubelieve abantu abangekho interested man, abantu abazobe bekutshela ukuthi uyabona moya koSimba ubufukela abantu bethi xa bethi bakuthatha bakusemanzini bathethe njengalomfundisi angenangqondo, athetha ngosomizi namajim ukuthi mawungena ejimini inamadimoni. Uyolanda into zakho, uyolanda inhlanhla zakho. Ingakho mina ndifuna umuntu othi mina Simba ndishayekile, ndiyazazi into endiyifuna Simba, mina kudala ndaplan ukuthi ndifuna ukwakha ndivusa umzi wasekhaya. Uyolanda umzi wako kwenu ukuthi ufuneka umzi wako kwenu uvuke. Na abantu bebhangela bayafakaza ngalo, ufuneka umzi wako kwenu uvuke. You understand? So into sobe siyoyenza, sobe siyisebenza njengelevel yokugcina. Ninga amanzi bafowethu uJesu wathi senza zonke imiracles. Mawuthi ufunda iBhayibheli wangena emanzini. Amanzi bafethu abaluleke kakhulu. Amanzi nje abaluleke kakhulu amanzi. Yabo wangena emanzini. So sobe sisemanzini la khona amadlozi amakhulu. Sobe sisebenza ngokusezingeni umuntu nomuntu ethatha into yakhe. Before mnuza kumu yabona ama-social ukuthi uyeza. Before if uza ngokwenyani because ispirit sisebenza njani athi nibalisele something. Namhlanje ndiza kwi-live. Namhlanje ndiza kwi-live and njengoba ndiza kwi-live kusho ukuthi ndingathi usuku la namhlanje luyizolo. Ispirit already sesoperateile. Andanokuthi yenze sense inalento. Xa ngithetha ngeDA ngo2023 already sami spirit besesoperateile noNkulunkulu ngo2024. Xa ngiprofetha ngento ka2023 already ispirit besesoperateile. Ingakho nisisho ukuthi ona mthandazo nizowenza umthandazo ukuthi abantu abamnyama babe kwi-black power. Majority nje eyabantu abamnyama babe kwi-black power because ifuna siphile bafowethu. Siyayibona imisebenzi abantu vele bayayithola kumanje basazoyithola abantu. Thethe ngentoni ngento ka2024. So bafowethu ethe ndihambeni. Ndiyabonga kakhulu guys. Apha ndipost ngicela ukuthi umuntu anganifonela athi mina Simba ngicela ukuzwasha mina wathini andipost la bafowethu. Andipost la. Mhlambi khona engisazoyiposa but le andiyiposi le. So ndiyabonga kakhulu guys.
hayi hey bantu bonke wena usile wena ubantu bonke uthi ube late